يا من إذا رفعت إلي كفر العبد كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرة القيومية وأرشد لمن استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبعمل شريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين ما طلبه ومناه وتخلصنا من نسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك ظننا آمين يا الله تبارك وتعالى وتنفينا كل مدى همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية حنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا يا مولانا كل ذنب جنينا آمين يا الله جل جلاله وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه وتسهلنا من صالح الأعمال ما عز ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منهك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك بنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا آمين يا الله تبارك اللهم آمن الروعات واصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم الجمعة وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام خصوصا بنتين يا الله وخصوصا مطوان يا الله terkhusus yang punya acara ini ya Allah tabaraka wa ta'ala Allah yang mujibat doa sa'ilin Engkau yang maha menatap kami ya Allah tabarak Engkau mendengarkan doa kami ya mujibat doa sa'ilin Allah di tempat ini hadir para malaikat Allah tabarak bersama-sama dengan kami mengaminkan doa kami ya Allah ya mujibat doa sa'ilin insyaallah jika hadir malaikat mengaminkan doa kami yang membaca doa yang baca doa di tempat
ini adalah orang-orang beriman semuanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh engkau pasti malu ya Allah tidak mengabulkan doa-doa kami. Allah yang mujibat doa sailin. Amin. Azril Hisham Al-Mubaraki Iniesta, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang mujibat doa sailin. Allah jadikan anak ini ya Allah tabarak menjadi anak yang soleh, yang mujibat doa sailin, yang berbakti bagi kami, yang mujibat doa sailin, yang berguna bagi bangsa dan agama kami ya Allah, yang mengharumkan nama orang tuanya dan nama umat kami Allah tabaraka wa ta'ala. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, penyejuk mata bagi kami ya Allah tabaraka wa ta'ala, yang menyejukkan hati kami jika memandang anak ini ya Allah, memandang Azril Hisham Al-Mubarak ya Allah tabarak. Ya mujibat doa isailin, turunkan rahmat dan keberkahan engkau di rumah ini ya Allah, yang mengangkat kedua tangan dan mengaminkan doa ini ya Allah. Rahmati, pelihara kami, lindungi kami yang mujibat doa isailin Allah tabarak. Engkau yang maha tahu tentang masa depan anak kami ya Allah, tentang masa depan anak Hisham ya Allah tabaraka wa ta'ala. Berikan kecerahan terhadap masa depannya ya Allah ya mujibat doa isailin. Amin. Amin. Aminat ar-rakhiyah waskina gaita ya ummu siyabu sayyidi as-saba wa ruba waqfir lina hadhihi al-burud al-habat al-mawlidiyah sayyidina Ja'far man ila al-barzanji nisbatuhu wa muntama wa haqiq al-fawz bi kurbika wa rajal al-niyah waj'al ma'al mukarrabin maqilahu wa sukna wasturlah aiba wa ajazahu wa hasrahu wa iya wa katibiha wa qariha wa man asaqa ilaiha samahu wa asgha. Allahumma wa sallim ala awwal qabil litajalli min al-haqiqati al-kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala ma sunnibat al-adhan min masjid biqratin jawhariyah wa tahallat sudur al-mahafil munifat bi'aqudi hula wa afdalus salah wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah tabaraka wa ta'ala. Da'wahum fiha subhanaka Allah Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru